Malby, spread the word. But you see, I'm not going to be able to get it. When you're really doing it, what do I need to do? What do I want now? In a single to me. Amen. Hallelujah. You care for your body on the moon. The name Ali Academy. Wamu ipoke koku noko yaka numlo nge mau ehemi. Amen. Nene ebowo achele mau lenetizm nekebo adisa. Hallelujah. Lo adisa me kwa ya jomi ofi o le mau emi ninu eno. Hallelujah. Lo ebwano ko yakanumlo se bonu me pra fan lo ka oche adisa yakanumlo eyoma. Hallelujah. Lo leleo neno kaya iyo nyine plele ke piono papa elo jobe no obu no komene yakanumlo kaya ya pe mu echejimene mau ne lenge hebrone egrale nenge hebrone epuele lo ke dabi ke pumi okra yamane de maude ebode. Hallelujah. Obenye mandla loko kemau enoblo obenye mapuen loko kemau enoblo. Hallelujah. Lo pumi ke danyo kra engemaude ne eguni mlihiano keba. Hallelujah. Ero je nebo jiyo ebo papa nebo minonu yaya lo enyo plangedi ero ne kesiyo emi nebo jiyo ne ibo dibli ne ibola ne pareba ngode kesiyo nyebo sumo diblio se ngeso menino la kekane diblio hiyo minene bobo. Hallelujah. Amen. Ne diblio dasi ha no yaya mi ne la dasi ha na papa lo kwa o seta ke ha diblio ke ni tumi no awo la ke ha Kristo le hun ke ni tumi. Hallelujah. Lo kwa bu adesan yaka numlo be mi ne mo adesan ji mo pe o te si mo mawo ne bo adesan ne so baba gbe lo bre so baba pre ko ba gbe mu wo ne no na yaka numlo o baba na pesika e ba hipe mu ene to ba ko ke gbe mu ni no ne. Hallelujah. Amen. Lo lenge epio enokra. Amen. Amen. Lo Apostle Paul we unu. 2 Corinthians 10:12. Kone akani e fine. Na wa butu ide enyana wa. Hallelujah. Amen. Menena. Wadi kandenga kulito bino chano yemi. Nyuma kandenga chini nyuma kayenyu. Eke ndi nebo ahino. Oyi tebuwe. Ona bele Paul fos munyo sinya. Bloko ya buno ko yakaka numlo opio mene ngama ngwe heno wolo. Hallelujah. Ni ne wo ahino ne abu ahika me ahipeni bahiyo ne ebula le heka ihipeye ndimiyo baba wa mu mata ahi wo Kristo foli le bako nyeje machomasi ongenwe lo mene susu woja jebi. Hallelujah. Amen. Here mumi oko baba ese madio wa ko to ma kake na ji hello mumi biko ba so ne mumi oba eke o ma bo ha ewekuri nene eke mumi oba petiyo agene sika ga egia e bi ero oke mene meji ewekuri ewe ma wo le eweku oke to le eweku ohi mumi ne je ga mi no ni. Hallelujah. Ne abe Kristo furu mu keke wa madima oke ena le bobo eya ka eni. Hallelujah. Benenge gino ne eke chomi papa kwi benenge gino ne lombole eko je onyami no ku yo no ku yaka no no eke mini eke wa baba mu mata wala wa baba wo ke to jema to mahi wa baba mu ngoto ahi wala wa baba wo ke to jema to mahi
Bone akalio ahe. Benimele akalio ahe nange. Ne amo ahe motuo asibi ahe. Ne ewo e keto enyi mi e ka mi hipe enyi mi o. Jomi baby. Mini baby. Lo jama dunia domino Satan ejemi. Hallelujah. Satan ejemi. Emi e cho hipe mbo. Jama dunia pramane ejemi. Satan ejemi. Eke wala mafia ke ataye ko pe. Wala mafia ataye ko. Ke ko mafia ka le bene. Kristo alkwale mi. Mo kwa na school. Hallelujah. Amen. Lo kwa mungu yipo di nore. Matthew chapter 7 verse 13. Mando loko. Blo enyo ne ejiomne wa anye no ka ma wo ne. Blo enyo ne ejiom. No wa anye no ka ma ne ma wo. Beno blo kake. Ke wala blo kake. Hallelujah. Amen. Beno blo hu ma wo ne ma wo mo ehim. Ne wala blo hu mau ne ma wo mo ehim. Hallelujah. Amen. Then ga fra be woni. Abu sabe ko ma be. No na ko be am no ya la mi o. Ke ga bu so ma do ko ba ya la mi o. Sebe ne ma do ko ya la mi. Ma wo ne ma do ke o blo heji la. Ne ka o ma na wala hu me ne ma ha ne ma blo. Ma wo ke ne ma de ke o blo heji wala blo mi oni. Hallelujah. Amen. Lo le ji odo pi o ma wo. Le ne no fe no pe ne esefunya. O so do so meji o. Pe. Hallelujah. Amen. Ekemeni ato obi ba ba na bere jiju makete. Minene o. E ko ke agboto ko fiyo. Agboto ko fiyo. Yesa agboto ko fiyo mi. Yesa agboto ko fiyo mi. Eda ka agbone ka no ya mi kota mi o. Bli. Lo ne ya le jo nga gbaja. Ne ni ba wu nyi no ka se mi. Amen. Amen. Kaka mu no tuna agbonyi me hemu no ti. Enyo. Kaka ga gbaja. Beno. Kaka ga pion wana. Lo maule hem yo bloyi menenge. No ba ke bloyi. Hallelujah. Se mo ade se no na ji omi yo. Jemba no ba ka ya ma wu mu e ba ko fo. E ba ko nyime. E wie. Onu yesi fan. Bro ne ma wuta. Ke ha e kojo mi ne ma ke e wala la nyime enyu. Ka jo gbe no block. Ke ka jo wala block. Se ne fun wo. E jo kan wa se wala mu. La yi to ko fi woni. E ke la ni bo na ma se. Se agbo le o. Ne ka ya gbe no mi le ni baba wo na ma se. Hallelujah. Amen. Lo e ko bonya kan ni baba wo ge ya be. No go ma de ken lo ni fu na ge ya be no ke ba ma gbe me kula lo. No ba bi o mi o. E gbe kula e o pa ni. Lo tu bi o mi o. E gbe kula e wete. Ni na e ba ge de jaji lo tu wo pie ha wala. Se ne fe ni no mu ane bobo. Hallelujah. Amen. Bene ge ni no ne. Lo na gbo ni no. Lo o bi ka mine ne mo bi na de ge si yo. Bro na ne sa enyemu nyega je no mi yo ewie ke ya mawu. Lo bro ewie no ale sa ne sa o di eni mege kake. Bro ewie no ale sa fe ade sa o yin kake no ma agbenya ngem. No ko be ne be kake ko ge ne ko we ku. O ma ko kake ngem no ma agbenya. No e be bro yin ha. Amen. Bro ne engaji o mi hanu mra de sa. No ogeno wuta. Loko ke ase do ma che mi o mi o. Alo ke asa ku sala mi o. Keke no. E me ma ba ka mu o ma je sisi. Ya. Ne o ma agbenya mi no papa. Ni no be na cho o be ni. No break ba no. E je sisi. Ya. E agbenya papa. Me na cho o be ni mo le je sisi yo. Friends, what all? I'm about to go. And yet, no, I watch out and do a low to I am. Since listening, a man who will be low, a good be a way. Amen. Amen. Why would I have go? Lord, it is a ya. Ne air papa. No go fail who like Jeno me. And I can't no Eligisu. Or ye fell. Yam was sorry.
obeye gwalu ede na lega wolu beno ke se bana wona ma o je bisinya gbe ya ke ga pre Christopher ne jama u fane ani ya ko ne ga be ni no ga hallelujah ni mo do ka ki ko do wala e ko tesi Ezekiel 18:23 na ka ni wan Ezekiel 18:23 numono ba ejimi bami yaya na nu ebieye kebeje ba yaya se enya gbasinyo e la pre Christopher lo bene ana popo ni ba God ase ye ya Ezekiel duwe lo awe mu lo ni ne pe se pio e pe wona pe poka e ba le Christo jamo chemeo ka agamoni chun anyagbe bi omi ko ya be ni liyo o ma de ke mo do duru o ba ni chun mo de lo ibe wo hallelujah ne ko ge ni liyo o ma de ke nu mo lo ne e ya mi ni mi ne ba nya lo kwale tu ka ba ya pe lo Jemi Christian ma ka yi ba bene ni yi no le hallelujah amen minena ba ni ka ndege se ka obi ni ma pa ni na le ti nu no ka ete e ke nu nu cho nga bieji e ka biji no ne and ina ya pelo gbeno igbajo mi lo Debi no ne su mo ji ka e ma pa le ka je employer mi onu e ine na wa hallelujah ka ni mo lo mo le o alo yene ni mo le je si ara agbenya papa e be ni no bomode amara ipo hallelujah amen yo oye re jo ni no agency papa ni e agbenya ya me ni ma chowo je ba agency papa e agbenya ya me ni ma chowo je ba first chowo kake agency kamaru ni awo abusample yo ekene to kan mo la je sike no papa ye e bie peye ne e abunya ya lo e bi e no jinore ye topic jinore kene ya fo ne da jinore ki awosi eni fo ya jinore hallelujah amen ije is papa bia ya peyo ma obi ona me oni tesino asafo ina fi agaje mase na ngo tesina ka apeso le mu ne no ehie lo kazu ho ba pe ibe ready kan eserema je kumna sarama yesu ma be ma bi munyu ka je na ka achoni mene no divine bi nge agara ko pe aka pe youth convention lo me itu bi omo me yi ma se fi ara omo ne lo me wa ya ko tesina la ma gaje me hu ani chumi hallelujah lo ay ko tisi la ne diba ne fon kaji agara ko pe keba ni de me kan ye Samuel wo mi omi first Samuel 16:14 ye wololo ne ye kan ne ya agbenyange 23 bene mo ya ba ma che Saul eno mini afia ga kinyo la ga pam afia bitame e ka ga pindi ga mi no pam e ga mo be no lo ka ape youth convention ne aye are instrument on afia he ni nya ko tesi layo to la kana mai bua mi ka we pe ni fu keke da ho ba ya na bi hore yo kani mi no ma nu ye ni agbenya ya ka ba de ke mo jesi papa o ni agbenya ya let me topic pe ni no ni ni no inga afu me mo na no me mo na o me ni no onongemi amen amen yo Jesus better be here kemi verse 24 second le pion ne da jo papa be mi na eboni ni de ke eboni no yomi ni tuo ne ya peli pio be mi o ane imana kwa milo debi papa ne epesa tuo ibe ko kaye amen chewa be no ra e jomi ona ona brusuno lo suno kake manu adesa ike suwo kra ni me fo no ga ya bloke agun blo e no ne hallelujah amen bene ke no mana klage unalomi mana kula ngalo
benenga yinoni hallelujah amen waba su etende su eton kewino ejesisi yaya ebenyamini no yaya hallelujah amen mena ma tumi numero yesu mena ya cho Eli Kristo be tata bene ekebo hallelujah ne joka numero jesu kejebaya ne bene ma go hu eboga minimi jebaya mi go ni lo ni ne go elo ege jobi hallelujah yo nyawo Luka 23:39 no ba elo ko Luka 23:39 lo suwi ye no ade safari sanenga dio mi ma ukake no makai ya oblo ka ba ku blo e no ati no ake no hallelujah amen whether lam alo whether yo ma ke yi amen kemini Luka o mi nyumle no ka ete ka ne bla ji nyumle te ka ne ka ya peli ne asemu ya peli ne asemu ngi twegwe fo be mo nyi no ha eto oguntwe ya peli ne asemu meo mehu ati no ka ke fia Yesu lile saminya mehu ati no ka ke fia mene Yesu lile saminya edela yake Yesu ke o bimoji Kristo mo ni cho yiwa mo cho yiwa one ohe wo hu wa yiwa kono he wo hu wa yiwa na mi se no ka ki o ka ehemi edeke o oyi mo gbe wagele tuo gbe no fo ka ki ono le abo ka gbe no fo ka ki wole o wanu sawo jaka ni no apio ega wani no le peridi no ali Kristo ayenyo ne wanani so ni mu no le ebe no ko ni se ne Yesu ke Yesu le ke ba boni eke ko ba boni matebi o nuka duku le ma umla o se ke chuwe ni e so lewe se ora emi ga so le asida penyo la jini no le o ga na lo ni ngena so sa le ko tesi o no le ba no le e so le ne e apelo yi o je na ko tesi lo yi e le ka Yesu mo ba e manchele ne le hu e ko to nyimi o ko bi ni manchele mi o ya ki nu ka ko ba e manche e ga mu de ga chuani e ga mi kaini Yesu de le ke o iga mosiwo muneno ike o ma yi kwa desu amen nweni ondo ne niga hiono kone suke ke Yesu ya mi no ya Benjamin no papa hallelujah amen ne niga muno ke Yesu ne ba Benjamin no ya mo bole Yesu waba su ewieni yo ne ji kwanya gbesu eje sisi papa egbenya homini no papa hallelujah amen jama cho ni ma cho me ma cho ma mu ne ka biya ne cho ka ni mo no mo lo ai ma ba ke kwa mo na ya fo na sa fo lo bi lo ko ma je biya aro ye we ka tu ko wa ka me je sika me ne Kristo sabi niko amana su no ama gbenya ya ne niko na ga wakati yo wa ka me je sika me ne Kristo na ma gbenya ka me no Kristo lo e ga wa lo ne mo mu nge bi se e be cha ke no ma ka me no e ma ka go ya ne ma yi wa me no atino emi amen kobu ndoko numaya ya ga kanumlo penoko ngamau ehemi hallelujah amen Luka 18:9 mama Luka 18:9 lo kobu ndoko numaya ga maumba miyo bro ma bane so ba gbemi mane so ma ba gbemi benenga yinone menenga no ya Luka obi ma para kan ne jinne
e po ke farisi nuo ke totu lo hi abe farisi nuo ke totu lo ehemini no amen nyebutwe wali eke jandeo ni bu eke ni ne bu aidali ona muyune Paul tu lo ne mena ya mu ya tundo Yesu o mi tobu fane muyune Paul tu lo ne mena ya tundo Yesu keke Paul ke Yesu be tu mu yekre Yesu ni tu mu kekre lo go jimi ne ba ne tu yi Paul aka Yesu Kristo ba Paul he bi yi lo egbone je lo jimi no Paul ba he yi hallelujah lo mu ne Kristo ke tu mu yama mono ne Paul da rega tu mu ne aka Kristo ni che e ton Paul ni hallelujah amen bene enu fiafia Damascus ko no ekemini eke jandeo ni ne bu aidali ni ne ma bu aidali ne agbe aibekeo ne agbe di ban aigwe o ne gbe ni mi o le egwe o Yesu tu mu nyu nge abe ke chome aba lele keke kwa bebia hallelujah ko ma nyino no sisi etu mu nyu ga bebi mi ne ke chum jama chome ekemini libiko ni enyo ya so mi yo nu enyo abasore ntum ne asole ne ana so no kakio farisi do chile no kakio falasindo ka falasi bi mi yo me na hembo se mlane nyangi tebue falasi bi na hemme ne mla mbo se mlane no kakio le tochulo ne no kakio le tochulo ya mpilo hallelujah ekemini eke farisi nu ya da singa ko bane falasi nu na be prayer na ba so ntumyo enyimi o ne boya pelo egio eso be kasa ne efu ko ba pueno hallelujah na e joy ka ba la fe ko bane ne esoleke maure ina mosu ka ipewe jikro ka emi o jikro la ebere ni one mini siwe no mu sisi we ko ya two ni poe ba ne ba mu poe ko ya three aba ni ko ebio ka bo na mini no ni ko e pe ni himena ina mosu eko ka ibe ka tochulo ne ibe ka ye ni ko e hallelujah amen ibe ka ye ni Stephen hallelujah ekeni ihamu fast ye no ni si ye nyo ga ochimi da ochi yo 2 days fasting libibio ochi okula ke ewu egbe ne pio mamle pepre bi so go jeisi na okele ma pe di agbochi onya ekeni ihamoni ne imo ihamoni cho ne ina midrami nyuma mikakaka hallelujah lo obutwe emamlomo ne mado kan meja nyuma ne chombo henio bilo na ga ebutu nge ni testament no ojo ko bale jo lo ni ngere jo ni nego meja nyuma we bla Mose we bi hi se arwaga menem labi Yesu Kristo benege ba hallelujah lo benege so baba na nyumo no ahosore yo Mose mlano lo ejo ma meja nyuma ho iha ni ngo de ke meja nyuma ka sika wi se awole ka ni yeni hallelujah benege gino ne lo go joma o sika ka o meja nyuma lo leja osore ntumunya ka o bi o bebe no eke no be ma tro ni yeni o ke ba no ma juan no sika ka ma ba lo ake ni yeni no wo meja nyuma ka bisika benege gino ne leja o bi o bi ke no be ma tro no ka ma ba hallelujah lo wa ne de ke ni se tochulo ya da singa ko loko se tochulo la wona ni mi twa e keje ehiyo eyo lo la hun eso ka ba bone da heku ne ilo tempo o e ke ya yo na joka ele ka ya biology lo ga Yesu so go ka ma wo yi lo imesi ilo tempo o e ke ya yo bo hu egbe gugwe lo egbe gugwe no ma edeke o maule pero jimi hallelujah ye ni ko de ma o ja no pe ya mi no li no ma pio e ko pe ya mi no go funga ya mi no pio no agaki ko pe ya mi esa no mi ko pe mi no ya mi no pio hi se ko pe ya mi na ya mi no pio la no on na no police ye na ko na ka ya mi yo ona sani mwe ni no la ele ka e ke ile ka mi pe lo ji ya be ba e gelete yo gba gbe lo bo ya bi lo e ke mi nami mobo e ka ile ka mobo na lo ji mu ne ni lo be ma na mobo e ke mi inga nyedeke o
ni mundo wa pale seke ko wemia ka bone ndeke kanoko ne pe no ne samau ne agboneko be francisco hallelujah yo munyu no me nga bible o me ko ba yi kase ga munyu no ma he o wa ma yi kase ye no ma he lo ne be na pe oji o ko ne ko kan ya pe lo le ajo bo ka ma pray ma tun ha no chaki hallelujah amen perene o ma bu efo ya pe lo ne onye we do dra hallelujah amen lo ko kade ma lo hepo egese memole adio wo ke wa tu wa ye ka di ahi kan wa ye finga gugu se hallelujah ona benege ha le salon musisi ka Kristo fonu e wo we no lo ko ko chomi ye o mana ka ne yo Yesu ko se fia bla ai no hino na yo hallelujah hallelujah wa tu ke ba Manyadali 11:1 Manyadali 11:1 Manyadali 11:1 yewe fo amna na leke no pa kono ka se ninga fine lo mawu ne ninga yo biyo nga be de genya pe lo ko ma fo ya ha onya bi eja ka wasisi jemi he hiawe ka wa me no kwanya bi wasisi jemi hiawe ka wa nya bi ebe ne David kesio mawu hanma godali o me adweni kabesi sigene ngedi ekebini wani kanenge Manyadali awmio nyumba ka kanene jikakio yanko eke nyumu kachene je Gilead nyumu kache ko nsi eje Gilead ne achele Yefta ne ebeji Jefta yo adoma ko bijile hallelujah amen ona biana ka fienyi enyo menai ya yobi lo ka Jefta bi obi ni bi achele onya adoma onya ka yo hallelujah amen mini ya no eche biaji Gilead Gilead kele niche eyuwo hu fo binyumu ona nika muna mo ewe nime enyo ne ka nsinge ejio ne eli Kristo bene eli mawu hallelujah amen no ni o de ke o e ma yi hamo kan ye enyo ma yi o de bene o limene Kristo bebene obali hallelujah amen rani mi ko obuno ko foke kanga yiwe ne be yo ya emi yewo ko bu foke kanga yiwe enyo ne be yo ya yewo ore ni funga ngejo no na so lewe ko be me ka me no be so le yo e ke ne ga yiwe enyo aka mi yo che yi yo wi hallelujah emi abra wo pe aka mi yo che yo rani ni amegio ko le yiwe enyo mo ba jama ko ne ko jama mo ne he o ma che yo besu ne Yesu ke bo wo yo e pe no jawie ne be aso ne ke ka mi ya ne de ona benege ha ekemini bene Gilead yuwo binyumu me bawa bene Gilead ebenyumu me abawa afie Yefta ke jebiomi afie adele ke obe bosi ni ye nge wachebio wa wache ebosi ni obe ko ye ha wa ehie pe wa o dike kire eya kan mo le yo pa bijiu ka mo le yo kan bijiu eno yo Yefta tufo keje nyimu me ale hallelujah keje enyimi me nika ahie pie ka me wa ehie o le bi ko ne ma chu se na ahie pie le o e wa re ho lo ena e ka no oji ne esenga e kamini ne ahie to zubano eke ya ni bliko me mu ho na ayapie elegele jo hallelujah amen jona enimi manyamunyu nega wiyo me pewe yaka o nega ni mo menga wiyo me pewe bini no yaka sena nega yaka ni boje na fele o ega no yaga bo yaka ni yaga bo ekemini neke pio eke me ya na afia ni oju lo amro baso eje sika jibrima ne jo le ti ne jobran no lo ke bare ko kesika ha le o ma ga hamna ne ji Jefta ega bayi chabino bi awa fo heru ekemini be bosio amon bio me ba ne aka Israel bio me gu bahuta hallelujah amen ne ma ke ile ne ma pe sana ma jeta o dade o ma ne ma ya ne ma ya o amon bio ma yitu kan nyeke Israel ba ekemini
Ina ga ta wiyo. O mana ka bene ju won ye che o wiyo mi. Na fie we le o. Tabe o. Se na fie tan, na boye ka ka do na fie tan. Ba o gitaba. Me ne no pe. Ma we. E ke meni. Ina ga ta wiyo. Gilead man ni meli o me mu. Ne aya ngo yafta ka jito ba no ke ba. Bene ta ga wa anyeweta aga bocho. O brain no ne no wa patino. Ke ba da ba we gbe no bo chi wa no wa bele. Ke ba wi. Na la. Ara bro ba soro ne. Bo na ni. Akọ bene o ba wi. Mini ya no. Ne ade ke o. Ba ne o ba nyie wa hemi. Ne ba ke amon bi o me ya huka. Hallelujah. Ba ge wa mem. Ne wa face wa ni no wa ye. Ya no ne hi o ma wala e biale o. No ne hi o ma wala biale. Mu o beje ma blonya. Lo fu sikei. Ka so le chukokwe. No ya bere ma ma pe ni ba ke gbelele e chiro nya ha. Mo de ke amen. Amen. E ke mini. Se ya ta de Gilead man ni meli o me ke. Ani bi mi ne yese ye he pe nye tan yo. Na nye fie mi ke de tata wi yo. Hallelujah. Amen. Ne mi ne ye pe nye tan ni ke ya ka mini ji yo. Ne nye ba e mo no. Wa pe mu no ke. E ke mini. Ano no ne nyenge amane o mi o le. Check ba ye mu. Hallelujah. Amen. Kami Jephthah be ya yo. Kami Jephthah e mi pe. Be ya. Hallelujah. Amen. E ke mini. Gilead man ne me de yafta ke. Ade e ke o. Wa pale ke pa o mu. Abe ke bo mo. Daka wa suo ka o ke wone ya. Wa suo ka ya o pie wa he. Ne wa ke amon bi o me ya huta. Ne wa ke amon bi ya huta. Ne o da Gilead ma tuo nya. No da ma kura nya. Hallelujah. Amen. Ona blo bio ana to e ma chere bada anyaji no do we am pe lo. E ke mini. Yafta de Gilead man me o ke. Mo no sa mo kan yi. Kenye pale mi ke hu. Kenye pale mi ke hu. Ni ke amon bi o me huta. Ni ke amo ya huta. Ne ba mi ka. E ba mi ka. La mo me mu wa de ni. Amo le hanji ko na ko de. Hallelujah. Mini ne Mohammed. Bibi baka ebia ye o. Mamu ya no me ke wa ti. Ada ka power de ni. Ele ka power de. Ya ka mi bio. Ka power de. Ma we de. Hallelujah. Amen. Olena. Egemini. Ege la ba pe nya che. Le mo pe ni nya che o. Egemini. Gilead man ni be ni o me he no ke. Ade ke. O ma pe ka bo ne ojo bebe. Be no de wa pe ga. Te ai fi. Ai fi o. Egemini. Ya ba ji ba we da si. Ya ba ji ba we da si. Akakita. Ka ka ni ka wa e kuni o. Wa ka kita ke mo wa gbo no ka. Mo ma pe wa ji. Hallelujah. Amen. Egemini. Lo hiyo. Yafta ke Gilead man ni be o me hu. Ne awole che. Hallelujah. Asuma che ngwa. Pio abri mini ngwa. Asa fa che ngwa. Hallelujah. Amen. E ba se ba flow. Hallelujah. Ona. E ko ni mo ni ne. Kaka no ko ni mo bu ke e fu e o. Ma wala ke be ni no. E dale. No ko no ko de ke ka iwe nyu. E ko anja ma wu. Ka ni no no ke so ke. Hallelujah. Amen. Ore wa ma lo ke si o. Nya dalo e mi no yo ka ki. Ni chuka ma wala kan. Jibo so ba ngajo. Lo e lawe ne e ngba asafo ma mi nye lo. E la bere ne ga yi no. Iwe e mai tu one. Hallelujah. Amen. Ere me ka go jaba wo. E ka ba pe leader hale. Ka pe leader. Abi ma tu iwe no emu. Ona lo. Abi ma tu iwe no emu ka ako. Na sa ko ka ma pe me. Iwe no che. E wa we so fun. Hallelujah. Amen. Ere no ma tu one. E ka be ka pa tu me wa ko jaba wo. Hallelujah. Amen. Lo ba wo be no wo na ya ka pe ni no. No papa. Be ne ga gi no ne. Hallelujah. Amen. Jephthah ya e boni lo. Ya e boni. Ne ebi ne wa liyo. Etumu ni ko kan ke ma we bana e ta no ne ba. No go fa no ko ni na ba gasa fori amene. Ma wo. E heji no ga ma wo le pio no go fa no ko le sun. E ma le ko tutu ni e ba. Ne ma je ko ga yo kekere apio ebi. Hallelujah. Amen. Me ke de ke ake e ke ebi o choye chuku.
Hallelujah. Begin to come. You will not get on your car. No one will get what bet in your now. Obe ma wo enyana e na ko emi ye nili o emi ko pe nili bi abode yo be kazu bangendo ami kemi da ji bi kemi apati nili. Hallelujah. Amen. Mo no be ji kan mo yo ngbe ne wa ye da bisani no ye de ke pe nya bi ma ta mo kero no agbe nya papa se ka o ye we son yi boy bi ye no ka ke ma no. Hallelujah. Amen. Bebe Jeff Takajezike. Come on, Nake. Hallelujah. Amen. Acts chapter 9, verse 1. When they can never for one two of you, you never can get a place. A book is so check a tree. Again, been on the tour. Been on the tour. So I am on the one young chosen Yenyo. Let me just hear the big Christ of follow me. Ewo aigbe wa weka e ma gwe amosi. Loko ma ya so le mi. Ngaja bi omi o be so le mi ma ya. E ka o le ka ko du no ya, o du no ya ka be ma gwe. E so ba gwe. Get no. E ya o so fo ko to pe kula no. E ya bi ne ha le wo mi ne ke ya Damascus. Yo hemi. Ko ne eke Ekio kone Kena na nyoncho se nyeli ko menga lejon nyumu ichio ichio enume ke ba Jerusalem oge na lo keke ango chuka jalo ne ege Bible me enyi enyu wanga Mose bi ano le go ne Paul register gore ne nwo mi ne ade ne ka na Kristo se nyelo no mu ga ye o ma lo wanga Yesu Kristo se nyeli ke mo achumi Nwaga Mose le wa senyeli ke mo mini no atumi lo di no adi ba ha nye pi one e ke mini bele so nye blo no ke ya bele nye blo no ke ya ne de su Damascus ha tuka la go peke de yo e ke ba bolele so to fiasi ne enu gbipo ne nge bieke so ni de je o ga mi ni wai so bike nyuche momenu ne otumi beyond like Jesus Jesus Christ nene bi no no dey o gele yi wa yone iba wa ya ko mi iba be Paul ma nu enu ga yi Yesu ga yi say Yesu ke agara mi ni bi lo yi me ko o pe o ni me ya mi me no bi ni le po bi o le po bi o e ke mi ni Yesu ga zuba no ya mami ne amane ama chombo no sa ka obi ne ma chombo ne sare mo obi ni no obi ha mi ya ege ni ne so ga menyo tumunyu kedasi ege o atom kedasi lo ni ne ke menye na ana ya wi okla la so bu na das anu kunyo mbohu se anenoko le so tesi ne bili embe se yewe no lo hiyo anu wedilesi ke Damascus yewe no ni bi ete so ko bana ka so Jesu ya o abibua ne yini hu ne edinoko hallelujah amen Yesu what 3 days ago hallelujah ne nupa ne choni mi no 3 days ne ewokoma ya na eni kasege mu hallelujah amen ekemini dama biyo Yesu senyelo ko ne achele Anania nge Damascus nyom chokele tumunyu einami edeke Anania eroke nyom chanemi nyom chodeleke na ohe ne oya Yuda wiyomi ngere ne bejigbe ne achetru monyo ke osulejon bi ege bi nyumuko ne achele so ne jetasosi hallelujah Anania homene dalo ne ka Kristo ganye lo pe Yesu ngecho ne abi nyumundo na tele so no esu ekemini ega sole akechole kani mkone achale Anania mango mbaimo ne ege ede lapwe eno hallelujah lo ka ni ne fun no mininga no mi power nge no mi hallelujah amen ekemini kone yeneko se Anania eno ke ni tobwe Anania die kesio nyomche ni futu kikeme anyundo he mumi ya lo kana na so lo bi yo kana ke
Kenya so okay. Enara mini no. Esene ye kasa. Hallelujah. Mini ya no. Achoka. People. Mau people me. Ne aga Jerusalem. Na ga Jerusalem ni. E hane ana ma ne ba wo ni chenche. Ne bo mi de kima e awi lo lo. Hallelujah. Enara mini no. Ya ya pelo. Ne sene Egemini. Yo ne ba do. Yo ne ba do. He wa mi e abi e je bo so for ko to ame anu. Ko ne e ba nu ni ni to ne jambo. Hallelujah. Amen. Openalo. Aka na ni ogba lo yi edani. Lo ni Paul ya pelo ge ba bla ele. Hallelujah. Amen. Se bro nya ha no de kan. Ndoko na ke sinya ya. Ne ma gbe papa. Ndoko ma je papa. Ne ma je gbe ya. Lo ajo mo kan o je sinya ya. No agbe papa. Ye no jiku ni. Hallelujah. Amen. Se ko je si papa no gbe ya. Engawe. Egemini. No to de ke. Yesu di e kiun. Ya. Ataka no de o. Emini lale. Mene lano. Oya ne. No na ke pu na ni ma ba bi ka bi ke. Fo flu chan. Gbogbo da Yesu. Wa yo be munyi wa be ya to. Acts chapter 10 verse 1. Tell one no. Ne mo wa la ka cha no. Lo ka se ni no ifu ni nga chono no na nya fine. E ke mini. Wale ka ne ka bo for mani chum. Yin ma ka ne ka ke place. Po ka Pedro ka Cornelius. Nyumu ko nge Caesarea. Ne achele Cornelius. Cornelius no. Roma tabu ne ache Italia tabu we asapake jile. Ma utalo jile. Ne eke ewi otuo ye ma gbe. Ebio me ma bi de buche me papa mulo. Ne epa ma peda. Libuko piani ma pe mlete o. Age chonda ngeni na mika ma obofu ba emo. Ba cheleke Cornelius hiele to benule. Ne bike nyumche minisani bofo deleke kwene o me fai ke papa ne o pe o. Mauna e wajo. Lo yo. Mocho ni ke ya yopa. Ne ko ya gbe Simon. Ne achele Petro bulo keba. E ato Simon. Lo we ori chupa wo lo mu. Nge wonya. Kekene mambo foji. Jihande Cornelius che echo esomol li emi. De tabulo keba imo. Tabulo ne o. Cornelius ebulio me atinu kake ne ye ma ogbe ejile. Hallelujah. Amen. Lo Cornelius no we ya no ne ma twom ni ko ne lejon ne oyere ne engano ya. Ko de kan no ko fe no ko ne babu kan ni twom yo ne dra la gibi ni no Kristo. E kamini de semi ne ba eno tuo ha me. Ekene echo me yoba. Eno jina bene angeblo no ke ya ne amione amasu yoba. Ma pe ngle nyuma ke enyo. Petro hochun yimia. Ko de asol. Petro hochun yimia. Ko de asol. Lo enge prayer ngere jo. Mo boni la yemi. Lo hunge Ilaga enana nokoyi. Eke enana nokoyi. Ne be be kan esane ma o pa be akipa se mana no ko ne mai. Mini ya no. Se bene angani ni opeo. Bene angani ni peo. No eno. E ba o koma ya bo mumu be no na gba ka odibli. Enane yo yambli. Enane yo yambli. Neno ko kabo. Bongwa ko jele jo ke ba zuma ka no ne pe Ahe ko nya e konya ewi o me ami. Ro wana nyumu bo agbo ka ke je yo we. Ne bofo enyo na ke nye na ke je yo ke ba. Se wa ni nge buo. Lo we na ne ewi o chemi. Lo we na ne ewi e chemi. Lo we ni ne wa. Ni ne me wa e fuba. Ya lo we pe ni chen so to tuo e ko nge. Ke lo we ne jere me kula. Anya na obuo. Ne nge se pe ke yo ke ba ni. Bi ko de la ke. Mumu kulo ya we de ke Peter. Petro. Jesi. Bene oye. No ko mo boye yo. Lo ko jino ne mo bo no yi. Me Israel bi amlaji. Lo we ne wa ala zuba ayi. Lo ayi ahwa. Ahwa we. Hallelujah. Amen. Lo we na go na le go poto obeye. Kwa yi poto, se ba le ba bo ma. Poto me na afi bo. Ka o so me pa ga bo.
na ke baane adamu ke wa ko e kole ke ehenome kula ga buo na ke baane wa bele numro e no sisi numbe ke bele mama da no sisi numbe enge ha no da ke no ga senye ga nga gba ga mo hallelujah amen e ke mini se Petro de ma wo kesio nyonche David minu na ro chumo emi hallelujah amen Peter ga ma wo de ke o David o no ne abuka chowe lo esane ayo iye gaje ka pio mo ma ba ha Paul bon e ba ha Peter bre do ya nei mo ma ne ba ha Peter mi no ya na eye o ne ga ma wo de ke no o ke ba no emi le ka chowe le esane ayi le nyi be ko ma ba pu kari e ke bi o de la ko bi o di e ke o no ma utu yi o mo ba le ko hallelujah mene hinu me pe e yo ga mo kra mene hallelujah wa wa no be di kan wa be ko ne wa nyi bene wa be sisi ya wa ma gbenya ya ke se ka yesi ya mo hu wa gbenya mene no papa ko ne ro ne bi on da ke yesu ya yesi mu yiro no nu otunyani ewa ngo mi ne wo yibri amen yes Kristo ya mosi ne no ga chobi gido de ewo yibri o bi mo me ne mu ma o hewa yewa na sina ho bia keje mu ne kiana amen